Pang pang wis lahino, pang wis lahino, pang wis lahino. Ana cerita sawijining kraton kang indah. Do ingani nyerios kang trawulan Majapahit. Ingkang jumeneng nata kang ratoni Majapahit. Kang ceceluk hayam buruk kang asmane. Titiari karawuhan Priyayi Agung engkang pantes hinuyuti Priyayi Agung. Priyayi Agung gurune para ulama, gurune para habaib. Priyayi Agung engkang asmane Syekh Jumadil Kubra. Panjenengane Syekh Jumadil Kubra tesih cedhak turunane Jeng Rasul. Sembodo priyayine ana ing Parameswara, ing nyata banget ing waskita. Syekh Jumadil Kubra uga kang mandigani jumeneng ing padepokan santri. Kathah ingkang sami anggudi ilmu kang luhur wonten mung sadana pulo Jawa, malah kepara dugi mancanegara. Pang wis rahino srenging gede muncul sunar sumanggurat. Pang wis rahino, pang wis rahino segede muncul sunar sumanggurat. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Kiri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Makhlum, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kalijogo Raden Said, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Jafar Sodik, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Salawat ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a syari wa daraji, Adfat yaji raddal alami, ya uhailal judi wal karami, ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syari wa daraji, Adfat yaji raddal alami, ya uhailal judi wal karami. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Kiri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Makhlum, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kalijogo Raden Said, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Jafar Sodik, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syari wa daraji, Adfat yaji raddal alami, ya uhailal judi wal karami, ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syari wa daraji, Adfat yaji raddal alami, ya uhailal judi wal karami. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Kiri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Makhlum, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kalijogo Raden Said, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Jafar Sodik, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syari wa daraji, Adfat yaji raddal alami, ya uhailal judi wal karami, ya Rasulullah salamun alaik ya
bandeng ono iwak sepat. Percuma ganteng rasa nang solawat. Mupeng ngalor ngidul kok ora salat. Eling siksa akhirat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami salawat pen adem atine bonusnya wang gantenge habibe lontong tahu anak lontong sate cah ayu aja kalawae mending salawat pen adem atine bonusnya wang gantenge ustate bonusnya wang gantenge habibe. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Gombal disayang-sayang ora dirabi aduh kasihan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin
النبي